Među povratnicima u Hrvatsku ima puno ljudi koje starost stavlja u težak položaj, ako dece u Srbiji ili negdje drugde u svetu jednostavno se ne osjećaju dobro. U emisiji Vreme odluke bavimo se i pitanjem šta od dokumenata treba da pribave bivši nosioci stanarskih prava koji žele da dobiju državni stan u najam u Hrvatskoj. Slede vesti. Ukupno 17 povratničkih porodica u Hrvatskoj dobilo je početkom aprila pakete pomoći od Bele tehnike u Zagrebu preko paketa alata u Udbini i Obrovcu do motokultivatora u Pakracu i Voćinu. Pakete vredne oko 1150 evra obezbedio je Vojvođanski fond za prognana, izbegla i raseljena lica Autonomne pokrajine Vojvodine. Ova donacija, kako je istakao Igor Miodrag iz Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća, uvodi u raspodelu 50 motokultivatora koje je obezbedila vlada Srbije. Oni su namenjeni povratnicima koji su nezaposleni i žive od socijalne pomoći ili penzija, koji imaju zemlju za obradu i koji mogu platiti PDV koji iznosi oko 400 evra. Naime, od 1. januara 2010. godine Hrvatskoj je na snazi zakon koji predviđa da se na donacije plaća PDV. UNHCR finansira program pomoći u građevinskom materijalu za izbegle i raseljene na opštini Novi Beograd koji sprovodi Danski savet za izbeglice. Predaja zahteva je od 7. do 29. aprila kod poverenika za izbeglice u opštini Novi Beograd, adresa Bulevar Mihajla Pupina 167. Istovetan program sprovodi se i u Rumi, važe isti uslovi, a to je pre svega da izbeglo ili raseljeno lice koje podnosi zahtev ima već započet stambeni objekat izgrađen do prve ploče, da posjeduje građevinsku dozvolu i dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kome se nalazi započeti objekat. Sve informacije mogu se dobiti od poverenika za izbeglice opštine Ruma, Saše Radivojevića, ulica Glavna, broj 107. Nevladina organizacija Mikrofins u saradnji sa UNHCR-om organizuje besplatne obuke za izbegla i raseljena lica na teritoriji Beograda za sledeća zanimanja: konobar barmen, mesar, vodoinstalater, monter centralnog grejanja, majstor za PVC stolariju, keramičar, moler gipsar, bravar i majstor za kovano gvožđe. Obuka traje od 120 do 180 sati i izvodi se u dogovoru sa predavačima. Kursevi su namenjeni raseljenim i izbeglim licima, uključujući i one koji su uzeli srpsko državljanstvo. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da se zainteresovani blagovremeno informišu i prijave organizaciji Mikrofins, koja se nalazi u ulici Račkog, broj 3, prvi sprat. Brojevi telefona su 011 2083 698, 2083 688 i 2083 689. Novi rok za stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskih prava u Hrvatskoj je treći, verovatno poslednji te vrste, kaže za našu emisiju Mario Pavlović, rukovodilac odseka za povratak i reintegraciju UNHCR-a u Hrvatskoj. Novi rok otvoren je 9. marta i trajaće do 9. decembra ove godine. Možda će ljudi biti motivirani dobrom praksom u smislu možda ne toliko velikog broja dodijeljenih stanova do dana danas, ali svakako kvalitete tih istih stanova koji su dodjeljivani obiteljima, pojedincima, bračnim parovima, članovima bivših obiteljskih domaćinstava, čak i u slučaju gdje je nositelj stanarskog prava preminuo. Kogod se prijavi na vreme, a ispunjava uslove, državni stan koji dobije u najam moći će da prevede u svoje vlasništvo. Dakle, otkup nije imperativ, nije nešto što osoba mora napraviti. Svatko ko dobije stambeno zbrinjavanje postaje samim potpisivanjem ugovora o najmu zaštićeni najmoprimac. To sam ponovio već puno puta. Cijena te zaštićene, podvlačim zaštićene najamnine je nekih otprilike 2,5 kune po kvadratnom metru. Dakle, dolazimo do jedne vrlo prihvatljive cijene najma, mjesečnog najma za svaku obitelj, a imajući u vidu
profil ljudi o kojima govorimo. Dakle, mi se obraćamo prvenstveno još uvijek izbjegličkoj populaciji iz Republike Hrvatske, populaciji koja nema riješeno stambeno pitanje, koji nisu međuvremenu postali vlasnici adekvatnog i useljivog stambenog prostora. Mario Pavlović ukazuje da ovaj rok nije kompenzacija za izgubljeno stanarsko pravo. Hrvatska vlada je odlučila da će se obratiti samo onima, to jest da će pomoć dobiti samo oni koji nemaju riješeno stambeno pitanje, drugim riječima nisu u međuvremenu, dakle od dana izbjega pa do dana podnošenja zahtjeva, nisu postali vlasnici, opet zaštićeni najmoprimci, ili nisu na bilo koji drugi način otuđili svoju nekretninu, što na području Republike Hrvatske, što na području država nastalih raspadom bivše Jugoslavije ili zemalja u kojima sada trenutno borave. Dakle, teret dokazivanja će biti na tim osobama, dakle na ljudima koji podnose zahtjev. Što znači teret dokazivanja? Vrlo jednostavno. Vi ćete morati pismeno podastrijeti dokaz da ste danas, recimo, podstanar u Novom Beogradu. Dakle, ili izjavu vlasnika, ili izvod iz gruntovnice, to je katastra, to će svakako biti dovoljno. Također, podaci iz Porezne uprave ovdje u Republici Hrvatskoj će biti nešto što će organi uprave nabaviti po službenoj dužnosti. Rok ističe 9. decembra i simbolično se poklapa sa krajem kalendarske godine kada će UNHCR, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Evropska unija i drugi učesnici u procesu rješavanja izbjegličkog pitanja podvući crtu i vidjeti šta je preostalo da se učini. Bojim se da će ovo biti zadnja realna mogućnost za sve one koji žele danas dobiti državni stan u najam pod vrlo povoljnim uvjetima. Stoga, molim vas, sve gledateljke i gledatelji koji danas ovo gledate, razmislite, popunite formular. Danas je dovoljno popuniti formular bez ikakvih dodatne dokumentacije koju ćete trebati priložiti. Bitno je pokrenuti postupak. Vama će organ uprave, to jest nadležno ministarstvo, kako vaš predmet dođe u obradu, vrlo jasno vam reći što vašoj molbi nedostaje, što treba eventualno još podastrijeti, ako što treba. Ali svakako, ako želite ubrzati postupak, onda stavite ovjerene fotokopije svih dokumenata za koje vi smatrate da su nužni. U sklopu informativne kampanje zainteresovani će preko poverenika za izbjegle u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori uskoro moći da dobiju brošure sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima šta treba da urade kako bi se prijavili za dobijanje državnog stana u najam u Hrvatskoj. U Hrvatskoj živi puno povratnika koji su stari, siromašni i usamljeni. Rešenje za nevolje takvih ljudi ponudila je nevladina organizacija Novi svijet iz Luščana kod Petrinje. Plak je dobar, baka. Plak je dobar. Dobar je. Ništa, budete se danas malo ležali. Ne, dobro je. Malo si lezite danas i pijte puno tekućine, može? Malo odmaram, da. Da, pa morate. Morate malo odmarati. Nek to će... Ajde, budem vam ja. Nemojte danas onda puno hodati. Ako ne bude... Ne idem nikuda. Dobro, ako ne bude bolje, onda doktoru. U sklopu programa brige za stare i osobe sa invaliditetom, aktivisti nevladine organizacije Novi svijet su u posljednjih 7-8 godina brinuli o skoro 600 osoba, a pomoć je usmjerena na sve oblasti gdje stari ljudi ne mogu da se brinu o sebi. Radi se o uslugama pomoći u kući i okućnici, od usluga pomoći u kući, znači to je klasično održavanje prostora, od čišćenja, pospremanja, pranja. Isto tako pomoć osobama koje su slabije pokretne, znači pomoć održavanju higijene, kupanje, rezanje noktiju, znači klasično. Pored toga imamo medicinske usluge, uglavnom su preventivne, znači imamo preventivna mjerenja tlaka, masnoće u krvi, šećera u krvi. Isto tako imamo TENS uređaj, znači za elektrostimulaciju mišića u slučaju da je neko imao insult ili tako nešto, čisto da olakšamo bol. Koliko imate štićenika?
U okviru ovoga projekta, odnosno programa, imamo 120 trenutno, s tim trebalo je biti 100, ali evo već probili smo broj i planira se nastavak i u naredne 2 godine kroz također Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, gdje bi se taj broj trebao povećati za još otprilike 100 korisnika. U starom selu Kotrnjana, koje se nalazi u Sisačko-Moslavačkoj županiji, od 18 stanovnika, čak njih 15 očekuje pomoć koju im pružaju humanitarci iz Novih Cvijetova. Oni su odmah, jer treba drva cijepat, išli su drva cijepat. Jer treba u bašću, išli su štihat. Sve moguće, kad god dođu, donesu mi drva, a treba vode, svega. I ja sam oduševljena s njima. Kad mi oni dođu, mene je puno moje srce. Tek moje puno srce. I nemam šta da kažem. Stvarno su divni, prekrasni i sve. I šta vam još treba, gospođa Ružica? Ako treba liječnička pomoć, ako treba lijekovi, ako treba ovo, ono, sve dostave na vrijeme. Pomoć u kući i na okućnici, zahvaljujući finansiranju nadležnog hrvatskog ministarstva, dobijaju ljudi koji nemaju dovoljno sredstava za život. Gospodine Neđo, od čega se puni budžet vaše porodice? Ja ću vam kazati, baš od ničega, kada je pravo. Ona ima to nešto malo primanja. Evo, iz toga mi živimo. Imam par ovaca, ti par janjaca, nekada prodam, negdje ne prodam. Imam i jaja, s kokošem. I to sam neki 7-8 stotina ove godine ukucao. Kućni budžet. A i ovako je lepo kad oni dođe ko razbi briga. On me razgovore. Znaš kako se i moj čeno veseli. Čak se i on veseli. Čika Neđo, koji je skoro slep od posljedica šećerne bolesti, kaže da bez takve pomoći ne bi mogao da provede ni nedelju dana, pošto sam teško može redovno da posećuje lekara. To mi znači jako mnogo. I što mi oni donose lijekove. Ne odam, jer treba i one ići sa mnom ako ja idem lekaru. Svaki put. Ja nekada smo išli u tjednu po 2 puta. Stojan Vlajnić iz istog sela kaže da bi bez posjeta aktivista Novog Svijeta bili zaboravljeni, jer mladih u tom mestu jednostavno nema. Ima tu jedan pod Brnom, on je 35 godina, ali on svake godine ide na more, pola godine radi gore. On je visoki konobar. Znači nema mladih u selu koji mogu da pomogu? Nema. Rekao mi se isto uvijek žurimo, napravimo posao i dalje, jel da? Baš je tako. I dostijete, vi su mlade. U ovom programu, koji bi svakako mogao da posluži kao obrazac i u drugim delovima bivše zajedničke države, korisnici su mahom povratnici, a pomoć im pružaju mlađi povratnici koji ne mogu da pronađu posao. Organizacija Novi Svijet na programu pomoći starim ljudima zapošljava 7 osoba, a od 2007. na različitim projektima posao je dobilo 26 ljudi. Tu mi imamo ljude kojima je sad to prvi posao, znači nakon završenog školovanja imamo ovdje i ljude koji su završili normalno i srednju školu, ne mogu dobiti, kao što znate danas, zaposlenje, do toga je teško doći, pa rade i ovaj posao. Ovo je jako težak i fizički posao, naporno znači, ali radimo uz ovo, pomažemo humano ljudima, a još ljudi nešto mogu i zaraditi, znači ide im radni staž, mirovinsko, zdravstveno i tako. Novi Svijetovi obilaze i pomažu stare ljude koji žive na području Siska, Sunje i Martinske Vesi. Moj otac, koji je bio nosilac stanarskog prava na stan koji smo imali u Zagrebu, umro je pre 4 godine. Da li majka i mi, njihova deca, imamo pravo da dobijemo stambeno zbrinjavanje u Zagrebu? Apsolutno imaju pravo, jer po svim pozitivnim zakonima, pretpostavka i obiteljskog zakona, da bračni drug je a priori suvlasnik na nečem. Dakle, on je bio i sukorisnik toga prava. Ne treba provesti ni ostavinu. Ostavina se, što se tiče te imovine, jer ona se ni ne može provoditi na toj imovini koje nema više. Ali dovoljan je smrtni list i vjenčani list bračnog druga koji je živ, da bi se dokazalo da je. Uostalom i u ranijim rješenjima su bračni drugovi i djeca bili uvedeni kao sukorisnici prava, jel?
Emisija Vreme odluke UNHCR-ov servis za izbegle koji žive u Srbiji emituje se subotom od 12:10. Repriza je nedeljom od 7:45. Hvala vam na pažnji.